Yada say e mo kwa babiem e Adom TV Badwam na wo hwe ne e ya wada e na 3rd October e de radi ase so can't yasefo ho ne ada wasipi so bibia wo fidie ne da Adom TV yada say na mi shira papa mambo atema efiewura e chia obapa fidie ne de so oni mfradom da so saa na mi shira safo ni nyina abako ene ya wada mini incoming say mema na wa ha ni na mo ye incoming nti we ye incoming Bismarck akwasinsia boatin o hwe ani mo kwan mampon ekwanya no beda ho 2038 obeba be fro be nyon be duro no wa hiti be 65 mbeto ama akokora amu ache mo akwa se bibia e boko Nyankopon Adom de nyame ase se na America fo gide ojo Biden mo se ni age crowd so be see cyprint mampani bi mu a me fa me Nyankopon adarumenti ya ho odi wo back ayire so 2028 incoming ayire so power to the people. I'm a hello, honorable. Honorable President, Ambassador Fieni. Efomago. Asante mampofo be di de. Efomago afia. Oh. I don't know dey go. Yanya am no see nipa hunu se ye won krofo a akoma pamu no. Wo dwen oman ho. Wo dwen wo manfo mpunto ni wo yeyo. Eho na e say oman amanyosem no ekeka de ko. Eno na mne I think honorable George Adom, former deputy agric minister. So ko ayu ni we go back. Oh yes hanhwe ye o bedrum mebi no. What is kama amanfo so won to aba ma obetu sika na bo. Nyeska. Yes. Pempuntugo. Eno. Sana be ese be bia o man pempen de kono. Ti ye omo a emne wotimu sei. Sika. Sika nti na meba. Na be udi agro bedrum mebi no. Amanfo se fasika na nya hwe. Tisa akuma panu bi ne ye de kosoma manfo ye wa asante manfo afia nyanyame aka ene bebe amen ni nim se nyame ne si no to hene ba nipa ne fo so yo aye dina fidie so de bia ne dwam abra wa forward grounds we start here ne 208 2020 we start we dina yiso and now we power to the people adaro my heard the bonkrata ne ken this is really sir ye bo bia chelo pay ya yidi ani arehemu omu se wadi pa che onko ade omu anda nda bia meka che ono once wanya sore from paso onko ade omu anda nyam ko pome ma sa akwa no omu anu mu ase da bia da amen enya gidie ne mfa obuo ne die nso mema ye ho enyo adwen se o so obuo bi asa no aye da bi nyamena ni ko be fa so ansa be kan de pepepe yes into biama so you have daily graphic that bokata and share as here the big story the attorney general funi aba Godfrey Buadame asmoka NSF or that is the two at the more for him say galam says as mama them our court in 1 in 10 yeah and from content 10 yeah man for we no ano Student Loan Trust Fund pays 25 million Ghana Cedis teacher training allowance. Teacher training allowance the Student Loan Trust Fund point for nature. Say I can say yes, much you are 25 million Ghana Cedis. The amount one identity abaye a church for my emo. Tertiary programs at unaccredited centers to be revoked. GTech, it's Ghana Tertiary Education Council so they can say your programs bo yes you pound do mu e afia enkwahwe besua obewie no o ida so ba be meet by na say ntiade ne yanko TVET ne ade ne pro say esua de sa e be cry your unaccredited sa and na mentia say universities no wo the program oba unim say GTech is certified o mo certified then you start running the program sika no oji o obeje and won't even question back. Yes, my issue is any say so say ye hold on the program. The university should be sanctioned. Says you just got close in there. At least we back for BS. And I can get an start here. Yeah, Jim Crow. It's a program of university. But a baby need to be any certified. To me, be any. But trouble food the dead, one in this, one in that. Afu be ro be pie no na adwuma bi ani ho for saa de no dream
Chief of Defense Staff calls for more collaboration among security services. Enti panipo da asra do makuo no so do twa se o se nkabom kese ye adwuma pa e o bambo adwuma kun se ye police say fire service immigration say ye customs o se bambo ne ye kese pa ne ekitaodie no e ye kese pa o mo oh yes ntichemu ba pe lupo na beda wa mobi abenya ho be de oye ba o munyina ye ba ko a ufa ha obehia we ufa ha obehia we I say bambo na no mo bo nti enya bad I say omuye wadawoma Daily Graphic and Enfa Ghanaian Times Abokata and so Entuaso. Efforts to prevent electoral violence. 36 hotspots identified nationwide. National Peace Council intensified public awareness campaign in affected areas. One story. Yes. Eti almost say a quebet me a fast near the sea basa no kwa free Badwam. And penfone say me I am a quebia sense be one more. Ya any uncle ya. When she bet me a sorry, honum. It's National Peace Council pen for judging yes, I won't deal more. Now, what bought us from Bion Delro and can come some me a hundred. Sana be as you bet me abba. Let's Yamaquay Adom, hotspots neighbor form. Yes. Your bomb pie cries by the time you be do so cry about form cry. If you compare to men from even 2008. Basically, last election year 2020 now. The hospitals now no year so now if we have 36 means that's a gradually buffer but 36 crowds and your papa and your papa I don't know what to a bar no be proud yes we be pija ho and cry and ma and do satam na journey one more a kwam here yes ceremony dear moi a yoko promuti for what to a boss me see no benting we free ho be kinkan ya wagina chire na bambofo ayi won adwuma ye ntimi nya sa de we asomdwe mu I was obi di bibi hye no ho na se bibi kakra bi na ko fast na de bi hye o hunti na de akodi awu unim se woni akoma fo abato no wo de wakoma nyina nwramu a so pensu kura de no wo chire hu se abufuo bi ba no anu munsu o me an try ma asomdwe ni hene we are batu emu ya busia ni adofo bi na mabatu so wo mahwe wo mu kwana eya mubusuafo nya ahwe o omo ewu ye no busuafo nya ahwe abantamri sika bi akobọ mo se ye beto aba mo nkrofo wu ye ntino mo nyiwe fa bata mokra wo mu nya ahwe se da bi e ka emye fa on set example yes opa mani nyo bi wu fro na wo hwe bi be ma yamfa wo ya no pa wo hwe Adom TV Badwam catch them say election yem fam me ma kwese siyasati enyes ke good wani ba kokura aboa na me retwi okura se me bedi kura ya yede na ba ku ni ho ana wonsa betwa ana wonsa nso akura ba kokura betwa menye sa mark na ma na wo de a kire wo ba no yakoto aba 2024 ene many boy no to ba no kura bebu na da why we akra ene yakoto aba wani body ene baye wo yese wo chechire mu a say wadi nseburu ohun nti ne yakoto aba ma ne ni ambo ne zentwa o na okoto no so koto bi no koto aba ma no so ye oni okoto aba no koto bi ne nsentwa ne ni ambo o so koto oli ade on sentwa oni ambo bo ban bo ballot no ho vote no ho ban bo ho ban ba hwe se prebia ma wakwen na wonso nkopra obi ye we ya ye be koye ni mukra ye hia so beto aba be sure so no what check it online there mo check it no oh yeah your colleague back obi ko check it there oda ni wadu biase o na so ni wadu biase no kra na ye ni din obi na obiri ye bo no kra nkanye ya akua drowa and ye ni registration ni voter registration number sa e obedin maami a wonya 78 and the last vote no election was 2020 nti e hono no was 78 and o kabo wonya say 79 80 81 82 na e di obi ahye no ti se won ko check ye exhibition no won ko check a se wo mama ye code no na afa mani so se anka me to ho check but ugo easy for cry a Facebook page on sabe kasa details ni nyina Google na hwese udin e wo ho wo polling station na wo to aba no
any omebedi ka to 50 pesos na nsa kwa no mo because some be out be an car crowd at call and anante kra ka be 50 pesos any o check 1000 we betu 50 pesos nti we say de wo ye no correct ni correct man sana bato bra kodu na wakwaji ho achinyi say medin wo ha last 4 years ha na me to no ha na to no ne ye hwehwe na udin ni mu a ho ye ntokwa ye be mount to Mr. One ko check no check wo phone no so god this year vote be account ye hia papa esremo pa. So President Anado Danko Kufado so na probo call ye e wa Upper East Upper West Abanawe na semba ko fimu ba say vote for Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia to continue my transformational agenda. To my penis wade 2 year nwa wo a statement fido apuema ntemenim say afio kwa kwato aba on to aba mfama Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia no on to ahye pa on Anado Danko Kufado e de agu akwam dia magana adehie. Aftermath of IPAC meeting, NDC advocates stakeholder examination of ECIT system. It's a fairly over free a year audit in so. Area base say share IT system no. Na you know most you make sure to be beyond the now kwem. Obia fanning sa and can be man kofa asimi emeto omai esum. Expedite investigations to 54 Democracy Hub protesters. AG. The attorney general small can say na sama for a demonstration about say see no or say hwemu ampanifo no munye 10 say na be yatemwo eso betimi aba entem the Ghanaian Times about Qatar say na say no kalam say de no so I think yes. No and the anchor the Qatar ensu enie Tanzania emulates Bawumia's domestic gold buying policy as minister engages delegation. Tanzania aban so asuma ne pedifo abagana se kwanya Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia faso ni so ye ba se yen to good enfamwo na mo yesika chidom na yesika nda bia ankoko safan omuso abaso ba besua okay omuso ba besua sa nimde ni so yehu na Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia e de buy no sa gold purchase no omuso ba besua bi no omuso de akwakobo omuso sika echi edom se na akwakwa ese esi ye nyane kase pa nyane manyina ne be $100 e de akoto two per good or some pay. Ana atona ese so $1 million when e good. Ne fashion na. Na esika na so time bia etimane sa. madomonline.com. Nti sinitwa ni abayiwa Benedicta Gafanie. Onkoye ne hwe se de mu hu no body no sa. Na ono kwara oni adaje ko e bibia. So kena makai. E kuma woni so de asem egu ye de asem papa o. Hu na che. Oh ya ebi o ba social no so. Na social area. So I di ho ma no abeka no ho asem. Obi so mo betimi revive kuma wodi mo sira mo revive no ate. Oh ba se o mo yo. Yeah. Oh omo ba kakaka ba now aso bi e ye no. Individual skate na dia. Oh but omo ye se trace say. Oh. Skate. No they are no omo muni tota ma ye obi nya da job ba kwotena ho 1 hour 2 hours no obi move you. To any kitwa bi ukọ TikTok no hu. Di say you fa no link na akọ. They say kwasi baby abrabo na due no ye hwehwa no mu na wani abre na wo hwe Nigeria movie no mu na de Ghana no. They say omo ye ni theater play no yi na kama. Okay, no revive in my. Oh my revive ba una wo say. Nti Benedicta Gafa o na o kan no nye ne to no. No bia ye ne to no. Ye say omo de gu ye so a nyanya me na ba mu a. You so respond to them. Me na me wadaje. Boy. Me say na me bia me do me ya me to de a kire ho. Say they also come publish here so they can. David. Me dey. When say pass me nware ya. Takwasi omo de be si from comfort. Say Ghana Bibi papa bi antimi free na zetimba. Bibi a obi aye bibi. Anyo mo for me blame you mo because you say nkrofo ye pa. Oh yeah. And me me oba me hu me nuan mo man mo bi to a. Ya na ase ato abo. Like how? Untimi ni nyame de anya po. Untimi say we die. We die. Na bi mo to na no de. Because me see. Ba ni ejina mo so. Oh efie ba. Mo na mo so mo petrol mo petrol. And try utwa ehun beda ho easy dey ade tro so twa because o twist so ne be ma kodem a wo be woro ade kro na ade abon na men ka sa sorry we so ndiro de be ntie ye security man bia onya age na ge no onya no ge ne te no warning because fa boy no moja fa boy no moja no to we no o te no warning pa ka say masa so onim so ni ta untimi handle me a say guy no so kwa say mo ba mo perform to hu shape no
papa say shape no e abontin shape no wura dem won no call dem no oyiye no nye no hu na abontin nye no hu no inside and one kasa no call boko na sister auntie say o say hey wo ba me catch row and one kasa aduma wura we fie da ya friend center ko bi ko so na aduma mo mra aduma na dia no so security ai nti aduma wura na bae no ofre ne security no bi say na dia sama ti onu wo ti me catch no say ana na ni je no na do hu no abonten nya sa no hu no de no ne nja no so ani oba eni o si we nti anya bone nya se bia wo ho nya fa na bi nti yesra mo se wo no boy no wo ho no wo se ye de afan wo no kunu no wo ho no wo se ye de afan ba mo afa na mo be ya mo ya artificial no obehu no obekode no obekọ na ho apapo ni nkotwa ne max no we are so big out to munya careful. It is sectorial debate. Baba adomonline.com and then some no do no awo. Na me adoma o china na o. Yes. Chef food and agriculture. Yes. Enti empenfo beba no ma ba be chirechirem. Obi ani so de ho de ma yekua ye wonsa. Die ntie o ma da so kra ennuane bi de free enkrofo ama so de ba. Kwan ye betimi afa so ya ntwa no kra betimi ateso amana betimi abafom nim say ade ba ko bedi mu tintima ye eye enam wa ye kra de free amana ne ba ye man ma ye video ni emra tinyame adoma say de ye sha se wadi ye chia no wada ma ifia de be na wo twe ye o chena ne na wo twe 11th October no ye shia e wa kra digital center 7 am pepepe we be ma analysis yes mine no ebe engaging penifo no other stakeholders bi o matter with food and agriculture and so team wonso a wo hwe ye wo so do questions no ba wo Facebook a dey na so ye be ken kind dia ma be me no fancy ye nwie ne nko da se ye ku agudie mo nse America se do body ai krado week mi adi nkomo pa o headaches nti dwawo e kona ba me mfa no sa keke se su kom na ade wachi ntia ana kom wadidi wanu muso still ti edwawa ebi ana yare bi hu sunsun so Dr. Edubuati ano pa mechiawo ono ana week mu yede ne di nkomo tie bi na eboa ene ye ya wada mambo atma beba ho sepe beba wakwa nkomo bi beba na ayi asemidika ene be hwe labor organization for strike on galamsey okay ayi for crowd o ho ajimu engineering and technology Ghana oh yes is obi ade no labor union eson ti nti kan ya ho na ne ensan wa Adom TV so edase